Kiroko kia Jumatano ruoro rugitema mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua arokete kubungura matura makanyueri kia Mbindu, Ciuriari na Baraga wa dini ya Evurori, akiboera muruiriri wa giturwa kia mubunge wa Mbeere North Newton Karish kura kuri aikari. Mundoro Karish. Mundoro Karish. Bangita. Maisha mako muthenya wa mbere kona na na. Ana gona nurumire vikiviki ongone. Ngone tu. Ganere ngoro yakwa. Gachagua agisemania na aikari aria maiyuritwo ni gikeno ni kumuona maitho kwa maitho, amoritie magokira tene tariki 27 mweri uyu kunyitirira Karish kuyukia ubutani uyu. Karibu Musiine kwa mbuvu wa Kiarani akinyito ugeni manyuaneire cai wa rucine na aikari guko akiguithia aikari ya matura mayati gwataniro ya mung'ethaniro ni ibariirie kuretera aikari a guko maundu mothi wa na mbere. Kwero no muro wa kuena weka mundu toka biu kumaguru yanengai kweli yanengai Marie konaka akana guria ngora guthina ko Urito wa mwanya uriore kithurano-ini giki ni kuona ona munini wa President Kithure Kindiki onake matura-ini ma Mbeere North akiuha muingi ugugaikiria kura murirukia wa bendera wa giturwa kia obunge na tigiti wa UDA Leonard wa Muthende. Ngeribotera Inooro TV, Jitago Masi wadia wa Muriithi. Kasongo anaenda nyumbani. Lazima aende nyumbani. Mtu yake amesimamisha hapa.